ta'mal salihan nu'tiha ajruha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كريما. يا نساء النبي يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wakturillah kalian ngatur penuhun kakersana jang Ustaz Cancan anu mana anjeunna nembe ngeusi acara pembacaan ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan bil barokah wasilahna ieu ayat Al-Qur'an aya cuci anu agung
anu dibaca anu diaos kumatena bising dipaskeun ku Allah taala ka matena usuk ka keluargana oke ka warga sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin.